Imaynalla kasankichis llaqta masis wawqi panakunas ñañas chimparaymunchis kay Webcaps noqaypata nisqaman. Kunan p'unchay apamusaykichis iskay qillqisqata kay Rodrigo y Tutu Quiroga apanku kay corte electoral nisqaman. Imapaq apanku tukuy runas qhawanankupaq, tukuy runas ñawirinankupaq imatachus paykuna ruwaymunanku kay gobiernopi paykuna chikllashqa kanqanku chayqa. Chantapis noqa kay videos ruwani mana yanapanaypaqchu ni Tututa ni Rodrigota. Noqa ruwani yachanaykichispaq kay imaynachus kay qillqisqan, imachus chay qillqisqapi tiyan, chayta yachanaykichispaq. Imarayku ichapis qankuna mana yachankichischu, chayraykus chayta apamuni. Chantapis noqa mana politologachu ni sociologachu kani, qankuna hina llank'ador kani. Imarayku noqa rimarini kay politikamanta, noqa mana ch'inta kayta atiñanichu, chayraykus rimarisaq t'ukusqayta. Chantapis noqa kay video ruwanaypaq hawarini asqa videosta. Maypichus tapurinku Tututa, Rodrigo Pasta, chaykunasta, chanta kay Edman Lara nisqa chaykunasta tapurinku imatachus ruwanqanku, wakinkuna ichapis pantanku, wakinkuna ninku kallpayuq kaqtinrayku hinamunan nispa, tukuy imachayllata runa rimarinku kay canales tiyan kay Boliviapi, canales televisores ninku chaykunaspi, chaykunaqta kay wicharinku kay YouTubepi kikllantapuни ch'aqwanku mana sumaqtachu imatapis tapunku, munasqanta tapunku, mana kay qillqisqamanta tapunkuchu paykunaqa. Chayman hina noqa mañariykichisman, qankuna chikllanaykichispaqa ñawrinaykichis tiyan kay qillqisqata, kay Tuto Quirogaqta, kay Rodrigo Paz nisqamanta. Chayman hinataq ichapis astawan sumaqman ñawpaqman chikllarinkichis. Noqa ñawirini kay programa de gobierno Partido Democrático Cristiano nisqata. Kayqa candidato presidencia Rodrigo Paz Pereira, paypata kay. Kayta ñawirinkichisman qankuna sapa huk imanaymunachus noqa ñawirini, chayman hina noqa rimarisaq imatachus noqa t'ukuni kay qillqisqamanta, kay ruwaymunanku chay ruwaykunasmanta, ichapis qankuna ninkichis mana nispa, mana maypi chayta mask'aykuman, mana yachanichu maypichus, mana qankuna kay internetpi mask'ankichisman kayta ñawirinaykichispaq. Mana yachankichis chayri ñawiriyta wawasniykichista niychis. Ñawiripuway, yachachiway imaniymunanchus chayman hina, ichapis chikllanankupaq sumaqta, ichapis pichus kunan kay runas, ichapis llullakuspa rimamusanku noqa yachaymunani nispa qankuna tapurinkichisman. Kayta rikuchiykichis qankunapaq yachanaykichispaq imachus qillqisqa, imatachus ruwanqanku, imarayku maychikatapis rimachunku kay televisionpi, radiopi, maychikatapis tapuchunku, mana tapunkuchu kay imatachus ruwanqanku chaymanta. Kay nin dimensiones estructurales nin economía, institucionalidad del Estado y justicia nin. Imatachus chay kinsa ruwaykunapi paykuna apaykachanqanku kay nin yachay nin, unquymanta, llank'aymanta, seguridad social maypichus qankuna apankichis sapakilla AFPsman o gestoraman chaymanta, sector vulnerable chayqa wawas, warmi, sapa qharis, hatun tatas, hatun mamas, medio ambiente y recursos hídricos nin chay Pachamama, chaymanta
yakumanta, chantanin ciencia nin yachayman tecnología e investigación tapukuymanta, deporte pullanamanta, turismo pichus wayk'uymunan pichus wasis samana wasis waymunan chaykunaspa tukuy imas hidrocarburos energía nin chaypi petróleo gas minería tukuy ima régimen penitenciario seguridad y defensa del estado de la seguridad del ciudadano chaychika raykunas ruanqanku kikillantaq kay tuto Kiruwaqpata kay tuto Kiruwaqpa kay plan de gobierno 2025-2030 ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez chay kikillantaq chay payqa tukuy ima qillqaymun chay angapi chayman hina paynin nuestro plan tiene 7 pilares que a continuación los desarrollamos de manera concreta. Salvar la economía, reactivar la producción, propiedad popular, Bolivia digital, democracia, anatomía, justicia, autonomía, justicia y seguridad, política social y reinserción social. Kay golqemanta, kay nin imatachus mana ruanchischu chaymanta, wasinchis ichapis mana kanchu papeles nin chaymanta, ichapis wakin runas mana hallp'itanta ruwayta atinkuchu papeles ninta chayta ruwanankupaq, Bolivia digital nispa Bolivia yachanankupaq internet kay computadoras apaykachanankupaq sumaqta yachanankupaq imaynatachus ruwakun chayta democracia nin tukuy rimarinankupaq tukuy llank'anankupaq tukuy huchasapaq carcelman yaykunankupaq tukuy chayqa chaypi seguridad social yachankichikña policía reinserción internacional chaynin ichapis waq suyuswan llank'aymunan chayta nimunan reinserción internacional nispa chayta noqa ñawirini kay tukuy kayta ñawirini payqa nin antecedentes nimun chaypi willasan imatachus ruwarqanku Evo imatachus saqarqanku Evoman imapichus gastakapun qolqe Evo tukuy chayta willarin kay qillqasqanpi chanta qankuna tapukunkichis imaynatataq pay sumaq yachaymunan bolivianchista nispa payqa mant'akuymunan qolqeta mant'akuymunan chayman hinataq paynin 12 millones de dólares tasina mant'akuymunan chayta tarisun kunan nin las soluciones para salvar Bolivia la situación que se ha descrito anteriormente era previsible. Desde el 2014 se dio la disminución de las exportaciones. Chay kunan painin. Las propuestas que presentamos son conseguir dólares de libre disponibilidad. Chay imanimunan payqa waq suyuman rimunan chayman mant'akuymunan qolqeta. Chay mant'akuymunan chay nikichis 12 millones nin chay entrevistas ninpi nin chay tapunku periodistas chaypi nin 12 millones kaypitaq nin 300 millones nin chayta Banco Internacional man mant'akuymunan FLAR chaymantataq 700 millones mant'akuymunan qankuna yuparinaykichis tiyan masqa qolqeta mant'akunqa masqa wataspitaq nuqanchis hunt'asunman chay manukuwan ichapis mana atisunmanchu imarayku payqa pisqa watalla kanqa masqa watatachu kanqa chayman hina qhawarina imananqachu chayman astawan qhawarisun kaypi nin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nin pay nin el FMI
es el organismo internacional del cual Bolivia es uno de los dueños, que tiene un rol fundamental de apoyar a los países para mantener la estabilidad económica y ayudarnos a salir de la crisis económica como la que atraviesa Bolivia. Es el único organismo que en la actualidad puede darle un préstamo a Bolivia de libre disponibilidad, de una magnitud importante, entre 200.000 millones veces cota. Chainin 202.000 millones zapaquilla juntananchis tiyan kay manukuywan. Ichapis nin kay 4.000 millones, ichapis uhuatapi zapaquilla 4.000 millones ta juntananchis tiyan. Chay maskawatapi juntasunman. Pay nerqa iskay chunka wataspi o kinsa chunka wataspi juntasunman. Payqa phisqa wata kanqa gobiernopi, ma askha watastachu, ichapis astawan mana yachanichu. Pichuq chiklanqa chay yachanqacha. Chayta noqa imarayku willasaykichis kayta, qankuna yachanaykichispa maskha wawqitachu imaynatachus pay junt'aymunan chay manuwan, chayraykus kayta nisaykichis ñawrinaykichispaq, ichapis noqa waqina ñawriytawan waqinata t'ukurini, ichapis qankuna astawan sumaq ñawrispa waqinata t'ukurinkichis. Imarayku kaynin, el primer paso para conseguir los dólares es justamente un acuerdo con el FMI que nos permita acceder a un monto importante de dólares, entre 2 y 4.000 millones de dólares. Chayman, el segundo paso es conseguir recursos de otros organismos internacionales, partiendo del Fondo Latinoamericano de Reserva, FAR, y de bancos mundiales internacionales, que oscilan entre 3.000 y 6.000 millones de dólares. Qankunata purikunaykichis tiyan ari kayta apamuspaqa, kinsa watata chay rato tukuy imatapis rikhurichimunqa chay chika wawqiwanqa. Imaynatachus nirqaykichis qankunata phisqa wata pay kanqa. Phisqa watapi payqa noqa atisqay ruwani, kunan ripusaq, qolqay tiyapuwan, ya pichus qhipakunqa manuwan noqanchis kasu. Chayraykus t'ukurina tiyan, ichapis sumaq ari chay rato tukuy imapis kanqa. Chaytaqa kusamakan. Pero qawarinanchis tiyan kay hamuq pachapi imaynachus kanqa kawsayninchis. Chayta qawarinanchis tiyan. Chanta kay Rodrigo Paz paynin waqinata. Objetivos estratégicos de las dimensiones sectoriales. Implementar un sistema de educación de 50-50. Imani muna, payqa mana mant'akunqachu qolqeta ni maymanta. Imarayku, payqanin tukuy qolqeta tantasqanchismanta kay suyu Boliviapaqa 50% kanqa gobiernopak, 50% kanqa waq suyu tukuy llaqtaskunapaq, chayta nimunan. Entonces qankuna ñawrispa kayta qawanaykichis tiyan, imarayku paynin implementar un sistema educativo de calidad competitivo con estándares internacionales de 50-50, mejorar el acceso de la población a un sistema de salud de 50%, de 50-50. Imanimunan 50 público, 50 privado. Gobierno tutupega chaga nin salud tukuypaq. Estado junt'anqa chaywan. Activar la creación de fuentes de empleo chay kikillantaq tutukiroga, garantizar seguridad social inclusive kikillantaq mejorar la calidad de vida del sector vulnerable kikillantaq kay tutukirogaqpata, promover la protección del medio ambiente kikillantaq, fomentar la ciencia y tecnología kikillantaq, incentivar de manera integral deporte kikillantaq, promover el desarrollo sostenible kikillantaq,
reactivar el desarrollo sostenible y equilibrio de la industria, kikillantaj minería, kikillantaj reformar, modernizar, fortalecer, kikillantaj. Chay imagina no organizar ¿sí? Implementar un nuevo modelo económico basado en la distribución fiscal de 50-50. Chay ni sargaikichi chay. Imaraiku ni sargaikichi chayta, no gaña niña kaita. Estrategia 1, racionalizar ordenamiento y transparencia en el gasto público. Chaytaga, ichapis manaña kunan 20.000 tañachu hapanganku zapaquilla chay funcionarios, ichapis 10.000 yataña, Congelación las actividades de todas las empresas públicas y mantener déficit operativo. Chayta ruanga, gankuna ñaurimuichis kayta, tukuy imatachis ruanga kikillantaq. Kay tutukiruga kikillantaq, ñauripusaykichis qankuna ninaykichispaq mana kikinchu. Reducción de déficit fiscal kikillantaq kay Rodrigo Pazpi. Chaymanta, nin, kay reducir la cantidad de instituciones, nin, tuto, imani munan, huch'uyachiy munan estaduta, gobiernota, manaña aska kanam. Revisar las empresas públicas que son deficiarias, imani munan chay. Estado patian empresas, wakinkuna sumaq llank'asanku, wakinkuna mana. Chay imagina pay qawarinqa mayqanchis sumaq chayta llank'achillanqapuni, mayqan pichus mana llank'aq hisk'anqachus o ranqanqachus, mana yachanchikchu. Reducir personal que no es necesario sector público, chay maypichus llank'anku corte electoral, policiapi, aduanaspi, tukuy oficinaspi maypichus llank'anku, chaymanta pisiyachinqa runata. Reducir gastos innecesarios que actualmente chayqa cosa noqapaq. Chaytaqa ari niman. Chayta qhichunganku beáticos, chanta mikhunas, chanta rantina karuwaq yanasta, rantina tukuy ima sunseritas chayta qhichunqa. Mejorar administración tributaria, mejorar la eficiencia del sector público, focalizar el subsidio a los combustibles, focalizar la inversión pública, chanta la lucha contra la corrupción con las siguientes acciones principales: cambio de la ley de compras, creación de superintendencias. En nuestro gobierno no se darán adjudicaciones a dedo y manimunan, o como la gran mayoría, que el ser imanimunan chay imallanqaypis hatun llank'ay kaqtinqa kay phuyuman wicharachanqanku chaypitaq pichus munanku llank'ay chaywanqa apachanqanku sapa uq qillqisqata maypichus ninqa imaynatachus llank'ay munan chayman hinataq gobierno chikllanqa chayta nimun. Fortalecimiento de la Contraloría, Ministerio Público y Justicia y Dependencia de Fortaleza, además de reducir déficit fiscal. Establecer un tipo de cambio único y real y flexible. Chaytaga dólar manta rimarizan. Imaynatach kay 6.97 sin carga tipo de cambio. Y chapis kikinta y chapis mana. Oferta y demanda. Imaynachus oferta y demanda. Más katachus uxuna rantimunan. Pichus ranjaimunan dólar tagana. Noga munani gonawaikita. Bolivianospi kay chunka iskayni sapa dólar manta. Y chapis nanga mana chunkallata hina chay oferta y demanda. Entonces sapa yachanga, entonces ya rantisa mana rantisa nispa sapa yachanga imatachis ruaymunanga volqanwan. Chanta atracción de inversión y participación de capitales, chayta qankuna ñawirinkichisman kikillantaq kay Rodrigo Paz, kikillanta paypataqa estrategias, pataga wajina, sutilla wajina. Entonces qankuna
institucionalizar y modernizar sector público, estrategia uno, implementar un nuevo sistema de administración y control. Chay kikillantaj nin qhechusaj pich mana sumaqllanqa huch'uyachis estado kay kikillantaj wajina rimayllawan pay nimun. Entonces chaytaqa qankuna ñawrinaykichis tiyan. Sapa uqpata imarayku kay Rodrigo Pazpa mana noqa niymanchik mana sumaq nispa iskayninkupa cosa imachus mana cosa kay tutu kiruqpata imachus mana cosa chayta nisaykichis. A ver, masqarisaq masqarisaq a ver, página 10 página 10 pi noqa ñawirirqani noqapaq mana sumaqchu chay ichapaq qankunapaq sumaq noqa ñawirisaykichis imachus mana sumaq noqapaq chayta yachanaykichispa ichapis waqhina qankuna chanta ñawirispa ninkichisman a ver masqarisaq noqapaq mana sumaqchu kay ñawiripusaykichis. La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible, con los cuales nos identificamos plenamente. Estos objetivos se traducen en 169 metas, las cuales serán parte del plan operativo de mediano plazo que elaborará el gobierno. Imanimunan, kay ruaykunas mana llaqtanchispichu ruakun, waq hawa suyupi ruakun kay Estados Unidos chaypi ruakun. Kay Organización Mundial o Naciones Unidas nisunman, unayña paqarin. Payninku llank'asunchis waqcha wawaspaq mana yaraqay kananpaq, mana wayk'anakuy kananpaq, ni hayk'aq tukuchinkuchu chayta. Kunankama yaraqay tiyan, kunankama mana mikhusqas wañunku, kunankama waqcha wawas kanku, kunankama wayk'anakus kanku. Imanispataq nuqanchis llank'asun chay ruwaykunas mana llaqtanchispaqchu. Imaraykuchis pay llank'aymunan kay tutu kiruqa, kay Naciones Unidasqa qoyta munan qolqayta. Imapaq ninku, nuqa qusqayki qolqayta qanta hunt'anayki tiyan kay 169 metas nisqata, hunt'achinayki tiyan, chayman hina qusqayki. Nuqanchis mana ñawirinchis sumaqtaqa kayta ichapis apamunqa tutu kiruqa llaqtanchisman, munasqan ruwanqa, munasqan yachachinqa, munasqanta imaynatachus unay warmista mana unquq tukucharqanku, unay warmis tukuy ima ruwarqanku, unay qhari wawasta hampiquytawan mana wawayuq kananpaq, unay tukuy ima ruwarqanku. Imarayku nuqanchista chinkachiwayta munarqanchis llaqtanchismanta, suyunchismanta. Chaytaqa ichapis qankuna ninkichis mana Naciones Unidas sumaq mana. Uq runa tiyan Agustín Laje sutikun. Pay maqanakun kay hina ruwaykunaswan ma munanchu. Y kay umalliq Milei mana munanchu nitaq llank'anchu kay hina ruwaykunaswan. Imarayku pay nin jurak'asaq kay Naciones Unidasman. Jurak'apun. Kikillantaq Bukele jurak'apullantaq. Chayta mana munanichu chantapis waqta rikuchisaykichis, imachus mana nuqapaq sumaqchu. Kaypi nin, el gobierno trabajará de manera conjunta con mana nisaqchu kay sutita imarayku ichapis jurak'achiwanqa kay videota qankuna ñawirisankichis para prevenir la violencia y crímenes contra los niños.
chay sumaq manani imanchu mana, pero noqanini imarayku noqanchis mask'ananchis tiyan waq suyumanta hamunanta chayta ruwananpaq waq runasta. Imarayku mana suyunchispi chikllanchischu sumaq runasta ruwanankupaq. Imarayku kay 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 sutiqa ONG. ONGsqa mana paganchu impuestosta. Nitaq fiscalización atisunmanchu ruwayta. Chayraykus gobiernos munanku kananta kay hina ONGsta imarayku chayman qolqeta qonku. Mana fiscalizay atinchikchu mana yachanchischu masqa qolqetachus apanku, masqa qolqetachus imapichus ruwanku, mana yachanchischu. Imapaq munanku chayman qolqeta qonankupaq chaymantataq urqunankupaq qolqeta apakapunankupaq suwanawanchispa chayta ni munani. Chayraykus munanku llank'ayta kay hina runaswan, kay hina organizaciones nisunman internacionales hawasuyusmanta, chaykunawan llank'ay munanku. Chayta noqapaq mana sumaqchu kay llank'ayninpi, kay qillqasqanpi kay tutukiru waqpata. Kay Rodrigo Paspa mana tarinichu chay hina millay ruwaykunasta ichapis qankunapaq sumaq ruwaykunas, chantapis nin kay tutu apamunqa DEAta maypichus unay pay vicepresidentemanta presidenteman sina tukun chaypiqa apamurqa waq suyusmanta runasta pistolawan apuntaspa purichiwaq kanchis kikin apamuy munan. ¿Acaso manachu policías tiyan llaqtanchispi, manachu militares tiyan llaqtanchispi? Payqa chiqllanan tiyan sumaq policías, sumaq militares chaywanqa llank'anan tiyan. Imapaq waq runas apamuy munan. Manchiywan sina payqa apaykachay munan runa masinchista. Chayta qankuna ñawiriychis, yachaychis, maskachus, imatachus, maymantachus, tukuy chayta ñawiriychis, ama qhipakuychischu. Mana atinkichis chayri, wawasniykichisman mañariychis. Kaymantaqa mana internetpi ichapis mask'aspa tarinkichischu. Nuqa kay videoqa churana chaskispi churarisaq. K'aytuta hina maypichus qankuna t'uqsinkichis chaymantataq phuyuman rinkichis chaypi pegarnikun. Chayman churankichis chay ratu rikhurinqa kayta ñawirinaykichis. Chaymantataq nuqa niykachisman imarayku kay nuqa kay hina ñawirini nuqaypata tiyapuwan huk llank'ay. Kay tukuy Bolivia suyupaq wakichisani huk llank'ayta maypichus tukuy bolivianos llank'ananchispaq huktawan kananpaq kay hina suwa runas ni pi wich'unanpaq ni waqcha wawata ni sapa mamata ni sapa tatata ni hatun tatasta wasisninkumanta llank'ay kananpaq. Qankuna nisankichis presidenteman wicharimunan mana nuqa kay wicharimunanichu nimaymanpis. Imarayku llank'ayniqa wiñaypaq mana phisqa watallapaqchu. Llank'ayniqa wañusaqpis nuqa chay llank'ayni kallanqapuni. Chayraykus nuqa kay hina videosta kay hina ñawirini yachanaypaq ichapis nuqaypa t'ukusqay chay qillqasqanpi kanña mana kanchu. Chayraykus nuqa niykichis. Chayraykus kay hinata nuqa allikuchimuykichis kay qillqasqasta qankuna yachanaykichispa. Imarayku kay pichus gobiernoman wichariqqa maychikatapis rimankuman ninkuman kayta ruwasaq kayta mana ruwasaqchu. Mana paykuna ruwanqanku kay imatachus qillqinku kay saqapi chayta ruwananku tinqa, chayta hunt'ananku tiyan. Chayraykuschari apanku cortemanqa.
Si mana apankumanchaqa imanisqanpis may televisiónpipis may radiopipis chayta ruwankumancha mana paykuna ruwananku tiyan imachus kasqanta kay qillqasqapi kay mana waqta ruwanmanchu chayrikusqankuna nisaykichis ñawirimuychis ama qhipakuychischu chayman hina qankuna sumaq t'ukuspa chiqllaychis ama uyariychischu ni pitapis ni nuqatapis uyariwaychischu qankuna riychis ñawirimuychis chayta chayman hinataq sumaqta ñawirispa chiqllaychis ama qhipakuychischu ichapis qankuna chiqllankichis runa masiykichis uyarispa o ñañaykichis uyarispa wichariptin ichapis chay pichus gobiernoman wichariq ichapis huchachakunqa pantakunqa qankuna yanapankichis chay huchachakuqta llullata suwata mana yawar uyanninpi chaytaqa qankuna yanapankichis mana sumaq chiqllankichis chay chayraykus nuqani apamusaykichis kay hina qillqasqata ñawirinaykichispaq ama qhipakuychisñachu ña umaykichis kichariychis umaykichis phaskarakuychis amaña watasqachu kaychis yachay mask'aychis mana phaskarakunkichis chayri qankunataqa ovejata hina apaykachasunkichis wicharinapaq gobiernoman chaymantata ni qhawarisunkichispichu imata hina hayt'arpasunkichis mana hina kanapaqqa yachayta mask'ani chayraykus nuqa apamuykichis kay hina yachayta qhawarikunaykichispa chayman hina kay octubre killapi chiqllanaykichispaq sumaqta huk kamachiq wicharinanpaq kay gobierno Bolivia nisqa chayllani riykichisman kay kamalla waq videopi tinkusun